ویره ایک جبرنیاسترین موزخانه الولات هندستانه موزخانه سونیل ویکسین میوزیم الباجار لوناولا نزیک باجار بومبای. امیتاب بچان اکشوان کساتیا کل سر آسته هنده ایسا کو او کارو برهمی توی کری و کریه بکویتت میوز یعنی موزخانه که دا سونیل ایک جبرنیاسترین پیکر سازل مویلاتا مهاراشترا 8 ساله اف موزخانه وکریو تایبت کریه بو درستکرنا پیکرین کساتین برنیاسین جیهانه. دناوا وان 84 پیکرین دناوا و موزخانه دا. پیکر سرکرده کرد ملا مصطفى بارزانی جیهات یدانان. سرپرشتیار و موزخانه بیروکه دانانا پیکر بارزانی بو قطابیه که کرد الولات هندستان وگراند. ساڵێک لەمەوبەر بەڕێز سونیل ئەم پەیکەری مستەفا بارزانی دروست کرد و لێرە دامانە. بەڕێز سونیل زانیاری لەبارەی کەسایەتی بارزانی لە هاوڕێیەکی کورد وەرگرت کە ناوی ئەحمەدە. بەڕێز ئەحمەد لێرە خوێندکاری دکتۆرا بوو لەگەڵ خێزانەکەی سەردانی ئەم مۆزەخانەیان کرد. پێشنیازی بۆ بەڕێز سونیل کرد ئەم پەیکەرە دروست بکات. سونیل دەستی کرد بە کۆکردنەوەی زانیاری و سیرکردنی وێنە جیاوازەکانی مستەفا بارزانی. دوای کۆکردنەوەی زانیاری لە ماوەی 3 مانگدا پەیکەرەکەی تاو کرد. پەیکەرەکە لە مۆمبای لەلایەن وەزیری گەشت و گوزاری هیندستانەوە پەردەی لەسەردادرا. السالا 2014 هولین درستکرنا پیکر بارزانی ناوا موزخانه هندستان دا دست پیکرن. علمها آدارا 2016 تروریسمکی دا بفرمی پیکر مالا مصطفى بارزانی الموزخانه سونیل ویکسین میوزیم هات دانان. الباجر پونه بوم طلبه قطابی دکترای بوم الویر سردانا موزخانه واکس من کرد. توی سردان دامندی چندین پیکرن شورشگر و قاید دنیای و ممثل دناوا و موزخانه دانه شورشگره که کرد دکویت ناف موزخانه هندستان دا که یکم موزخانه سرانسری هندستانه و هر سرانسری وان ولاتن دوروبری هندستانه که موزخانه شمای که وکی وینینن زور پیوندیت من خوش بوند گلویدا اوی بریار دا کو پیکر بارزانی درست بکتن. ده هر لایکی موزخانه دا بچی پیکرین کساتین جواز ده ندیتن. جوازیا وان پیکرا جی وکریه کو گشتیار لدورین جدا جدا سردانا و موزخانه بکن. روزانه دناوبرا 1000 بو 2000 گشتیاران و هر یک جوانا نزی $5 ددن حتی کو او بشین در بازی ناوا موزخانه ببن. ئێمە لە ئەمریکا دەژین بەڵام خەڵکی هیندستانین سەردانی وڵاتی خۆمان کرد گوتمان با سەردانی ئەم مۆزەخانەیەش بکەین سەرسامی بابەڕام دیڤم بەهۆی ئەوەوە دەستم کرد بە یۆگا ئێستا هەموو ڕۆژێکی یۆگا دەکەم و چێژی لێ دەبینم. دناوا و موزخانه دا پیکرین کساتین سیاسی، هنری، ورزشی، نتوایی و شورشگری هاتی ندانان. او کارین صدام حسین وکریه کبشیوه تومدباره که اولتانش سرکرده که کرد پیکروی بهت دانان. او کسین دجیان دا بخود جین پشتی مرنوا ناو دنگنوان جی دگل وادچن. لی اوین بو خلکی و ملت خود جین پشتی مرنوا ناو دنگنوان سنورا در باز دکن. مالا مصطفى بارزانی یک جوان کساتی ها و حتی میجو بحثی بکد و هر کسک دما کو سردانا و موزخانه بکد دخوازید بشک جیاناوی بزانیتون کابوچی ناویوی و نهوی ادناوا و موزخانه دهات یدانان. ناصر علی روداو، مومبای.